Салам алейкум. Болсын достор, денсаулығың жақсы болот экен. Мына Food City'ni билесиңерби? Мынакта коомдор канчадан болуп атат, брат? Оптум 80 сом болуп атат, байке. Оптум 80ден? Өзбекстан, Жиза. Өзбекстан коonu. Бул номер тортинг. Көрүп алгыла достор. Өзбекстан. Өзбекстандын коonu экен. Эми мындай кылайлы. Номер 1. Мына жерде реальный кылып туруп адамдар келет. Ооба. Келгенде Жакын туугандарга 70тен беребиз. 70тен беребиз. 65тен. Жок. Сүйлөшүп берип коюңуз подписчилерге. Менен сурабайт 65тен таш алып кетет. Жок, 65 зыян болуп калды да, байке. Былтыркы жылы 40тан алган элем да. Же мен былтыркы жылы доллардан алган болгон. Анда бензин нормально болчу да. Ооба да, азыр Кесилгенден жок экен а сиз азыр, а? кесилген кеселиби? Тан кеспейлиби? Ооба, кесебиз. Кесип туруптан жейли. Жеп көрөлү да, анан даамына пауза кой тур. Мына коомду тасынан шылык этип кесип атат багы. Тилиң деп. Деген коомдон да турабы, брат? Ооба. Жеп көргүлө. Жегиле. Кана. Бисмилла. Жегиле. Друзья, дыня по 70 рублей. Только моим подписчикам. Если хотите рынок Food City. Я подписался, по 70 можно взять, да? Можно, да? Нужно сразу подписаться. Зайти в Instagram. Сразу нужно подписаться. Я подписчик за 70 беру. Номерди калтырып коем достор. Коон реально асал экен да. Азыр бирөөнү сразу коюп берди. Дальнейшем мындан көп эле апарып туруп үйгө коюп койсоңар бирден жегичекти коонуңар вообще сон болуп түшө беретчи. Доставка кылып деле салып берет достор. Мына чайкана, ресторан, кафе, саферлер, тойлор болмосо деле полностью доставкадан салып берет достор. Номерди калтырам. Сүйлөшө бересиздер. Салам алейкум. 560 место. В общем, номерди калтырам, WhatsApp-ын, связь номерин калтырам. О, келе бересиздер. Так что рынок Food City жерге келип, о жигиттен коомду алып кете бересиздер. Салам алейкум.